Bwana asifiwe sana. Amen. Weka tushangusa ngo wewe ni barua. Ako konyine gusa. Sura. Hallelujah. Mchungaji mhubiri, elewa wewe ni barua. Watu wote wanakusoma matendo yako. Wewe ni barua. Watu wote kina mama, kina kaka, elewa yo wewe ni barua. Watu wote wanakusoma matendo yako. Wewe ni barua. Watu wote wanakusoma matendo yako. Asante sana. Matendo Sorango mukunga. Bila uwepo wako Yesu hatuna nguvu. Ndani yako ewe Yesu twapata nguvu. Bila uwepo wako Yesu hatuna nguvu. Ndani yako ewe Yesu twapata nguvu. Bila wewe
duhereze Imana icyubahiro. Yeah! Atukuzwe. ahimidiwe Yesu. Tembo hizi zitugeza hivi. Zamuka. nabwiye abo twari kumwe hano nijoro nimba azasabisha kuzagaruka kuko gisubiza iri hano iriho ni nk'itegeko nzagaruka semera haleluya turakora ibintu twihuta amasaha yacu yagiye turakora ibintu ka bibiri gahunda zatuzanye no kuganira buke ijambo ry'Imana. Pastor Mushumba yavuze ngo abantu bagongeshe kugenda no kugaruka nitwe twabisabishije kugira ngo ejo bazaja ku ishuri bazaja mu bikorwa bandi ku kazi uko niko iby'Imana bimeze. Iby'Imana nta bindi biza biryoha nkabyo ni ibi ngibi mu munezero w'Imana. Amen haleluya. Naho ibindi byo hanze biza biryoha bikamanuka bigasharira ariko iby'Imana biza bimanuka biguma kuryoha. Turashimira Imana kuko turi hano kuri no munsi kuri iki gikorwa izina ry'Imana rihabwa icubahiro.
ndakora nihuta. Turashimira ubuyobozi bw'ahangaha bwa Elohim n'ubumwe bw'amakanisa kuba mwaratwemereye mwari kujana igitaramo handi nani muzehe ahangaha niwe mwari kukijana handi kandi ntacama mukoze ariko mwaratwumvishe nk'abana banyu muretwemerera muduheza kino kibanza. Turavuze ngo Imana mu ijuru ibahamigisha. Dushimiye mwese abatura Kamanyura kuba mwabashe kutwitaba impamagazi. Twari batoya ariko abangana gutya twabanye kuvejo twara tuvuye hano saa 8 z'ijoro dutaramanye n'urubyiruko twaranezerewe. Turabishimiye kandi turabyegereje. Amen. Niyegereje gisubizo twazanye. Ndabanza abayobozi navuze ngo iyo mvuye na gisubizo inzasubira kandi nkaba gisubizo nkama niyandikisha ubutangabusha kavuga ati kwa rupapuro barukureho niyandikisha ubutangabusha nkumva mbaye musha nimba naringiye nko gutebagara gatoya kazamuka. Reka nsabe President Vincent ave hasi kandi gumuhagarare mu byukuri murimo wawe ibyo ukora turabizirikana muri gisubizo. Reka nsabe ino team yose iri hano mwebwe sino bavuga kandi muratambuka hanoga mugwe mutambuka kuko rya twatangiye mutambuka hangaha. Aba bagabo ba Kristo bo muri gisubizo mwese mutambuka hangaha. Kineza Paulo mwese mutambuke hano. Ko wasigaisha esa jatara aracara umusore na n'umudokiteri buryo umuntu yabaye umudokiteri kare mu rugo rw'abagabo uri umudokiteri. Aba mubona hangaha batangije gisubizo ari batoya. Aba bose nabayobozi kandi mwagiriwe amahirwe kuba mufite abayobozi bira mwavuze bakora mu nzego zindi gande barabakristo. Nico gituma twatugongesha we wavuze tukaza tugongesha uko twoshaka twoyanire eje kazagenda. Ari bimwe tuba tugira Imana yatugira mukaza mutinya kubivuga tuba tubivuga. Ubwo nigeza kugaranga 2024 mvuye gushingura tate Philippe hariya nafite passeport nibagiwe carte fevre jaune ngo nintanga amafaranga twaratumaranye hari mu gihugu canje ngunda atanga no nawe tingi mwabagabo mwe mwahagaze mu murimo mutangira ukomeye mu bihe bigoye kugeza n'ubu ngubu. Aya na amatunda yanyu ibi nibyo muhamubona kuba muri hano. Hari bimwe byenda abantu bavuga ngo ntibahaba baririmba ngo bagira ute ariko inkunga yanyu n'amasengesho yanyu nibyo muhamukora. Kuba nikindi cya kabiri mwabashe kuza mukitabira kino gikorwa mugasiga ibyanyu mugasiga imirimo yanyu mugasiga n'ibindi byose mwari mufiteho. Imana idakiranirwa ibahemigisha. Reka mbasabe mwicare. Twiyegereje abandi baririmbye twazanye bose bave hasi. Ni muve hasi namwe baririmbye bavuye Bukavu na Rusizi. Muve hasi namwe tubiyegereze muri timu ziza cyane turabegereje. Amen haleluya. Muri inkora mutima zacu muri gisubizo timukure kubika ikibazo muri gisubizo muzakomeze kubika igisubizo. Ni mwicare uko tugiye gufatikanyaga namwe sinzi bavuga ngo amena sinzo ni wumva utanga haleluya urayitanga haleluya kugira ngo twegereze abantu bose. Amen. Hanyuma navuze ngo twegereje abantu bakamanyura. Dufite itsinda dushaka kwiyegereza hangaha. Revera yabivuze burya habe n'umwana wawe iyo agiye gukora n'ubukwe usigara mu atari ko niwe none ko yahindutse kuko yabaye undi utarurya. Aba bana sinarizo karuko bameze ejo kuva na 5 twaririranywe tuguma gukubitana makika hangaha na 5 n'iposho none ndabatse aba ni barya twari kumwangaha narinzi ngo none bavuye nk'ahandi mwende mwabonye kari bashashe. Amen haleluya. Ndashaka kubyegereza kugira ngo dukore igikorwa cyacu vuba. Ndatangira kubayobozi nzoza mbahamagara batambuke hano tuze no kubamenya tubamurikire abakristo bose n'ahari abana banyu. Hanyuma turaza no kurarika abashumba baza kubasengera tuje kwinda mu bindi bikorwa. Turararika Ndanyuzwe Espoir ka president natambuka hangaha. Umwungirije ari we vice president Masenga Nelson.
umwanditsi mvuye kure Joel, akagira umwungirije nawe witwa Mporana Joseph. Abo ni abasekreteri, abanditsi. Abakonditeri hariho Ndabunguye Pacifique, Beatrice Mujanukire. Okay. Abashinzwe kubagendera inama, abajyanama, Nyamutigerwa Patience, Baruta Gloria. Abashinzwe, okay, niwe Gloria. Okay. Ushinzwe disciplinaire, Byishimo Moise. Nyamuhoza Jeannette. Nyamuhoza Jeannette ari ni wewe? Okay. Umubitsi. Ifaranga kira zatangiye kuza umubitsi. Mutoni Denise. Voilà. Murakoze cyane. Timu ni muje ku murongo umwe ntakibazo. Semene amen. Abashatse kubanza guhagurutsa bano bayobozi bagize komite, turaza kuvuga amateka yabo magufi kandi ni maremare kubera umwanya, ariko abangaba nibo bayobozi. Abapasiteri babarebe n'ibindi tuzavugana nabo, na revera twaravuganye, tuzavugana n'ibindi. Uzaza ukosha muzamubaza murebere hano hejuru, ariko zikari umwana wanyu. Reka dusaba abandi baririmbyi nabo babashe gutambuka. Noneho nimushaka mwe muraje inyuma ko muri abayobozi nabo baza hano imbere. N'ifoto yanyu niziza cyane uko nguko nibyo dushaka. Nimushaka mugira imisitari 3 cyangwa 2. Ibiri amafoto abe neza. Voilà. Barabo hagati baraboneka. Muhasha abo hagati ku byenda ashobora kubikopeza, ariko gisubiza imaze kuvuka tuza kuvuga n'amateka. Tugira uko tuza twiyegerezanya twebwe twenyine. Amen. Reka sabe abacu duhaguruke bagisubizo. Nitumara tuze kwiyegerezanya, tufite uko tuza tubara tukaza kubivuga. Bafite mikrofone bazifate. Ni mu Batesalonike ba mbere 2:19 turasaba Dr. abivuge twese twatwikiriza. Muze kubyumva. Abatesalonike ba mbere 2:19. Bwana sifiwe sana. Amen. Some ijambo ry'Imana mu Batesalonike. Haravuga ngo ibyiringiro byacu niki cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata simwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu Kristo ubwazaza. Amen. Mwumve neza. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Ibyiringiro byacu niki cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata simwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu Kristo ubwazaza. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Haracasigaye kandi 3 turabyegereza neza. Bwana sifiwe. Uyu ni umurimo w'Imana. Ibyiringiro byacu niki cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata simwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu Kristo ubwazaza. Sigaye 2. Ibyiringiro byacu niki cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata simwebwe se
mu maso y'umwami wacu Yesu Kristo ubwo azaza. Asigaye irya nyuma. Ibyiringiro byacu ni iki? Cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu Kristo ubwo azaza. Abagisodweza Imana icyubahiro. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Amen. Dweza Imana icyubahiro. Amen. Amen. murakoze cyane nimwike. Reka tubasabe mufukame, dusabe abashumba bari hano mudakurikire mu byubahiro byanyu, babaheze mikrofone mubashe kubasengera, ibindi turaza kubivuga nyuma, kuko umurimo wa Gisubizo si umurimo wa business wo gucuruza amakarite n'ibindi babikora, ni umurimo bahagurukiye gukora umurimo w'Imana, bamamaza ubutumwa bw'Imana tuza kuvuga mu ntego zacu tugira. Hanyuma baheze umushumba hariya muze kubasengera Imana kugira ngo Imana ibashe kubashoboza muri ibi bihe, muri minsi ya nyuma. Imana ibaha imbaraga. Karibu cyane. Imana yacu ukwizerwa kandi ukwiringirwa, isitararemwa imbaraga zawe Yesu, ubwo mwami Imana yacu duhagaze kuri ubushobozi bwawe Yesu, kandi waruzi kuna bano bantu umugambi wawe Yesu bwemeye gukora umurimo wawe kuri ni mwiza kuri twebwe. urabaronse Umuritse abana batoya, abasore bacu abatoranije kuri uyu munsi kugira ngo bazagukorere Yesu dukunda cyane. Niko umuririmbyi yanabivuze, yaravuze ngo Yesu muzagukorera ngo ndacyogora, ndetse ngo nkwize ubuntu n'urukundo ngo rwishe mfite Yesu dukunda cyane. Turakumuritse ngo ubashe kubagasanira Mana, yabaheza amaso y'imitima ubashe kureba kuri cyane, mu izina rya Yesu dukunda cyane. Igihe kigoye, igihe gikomeye, baguhagararira bagukorere, buzure ibyishimo n'umunezero, tanga imbaraga nyinshi mu izina rya Yesu wacu dukunda cyane. Imbaraga zawe ubuntu bwawe, imbaraga z'ubwiza bwawe zibara komeza ubane nabo kandi Yego. bagerageza bose. Yego. Wowe n'amahoro yawe mwami Imana Asante Yesu. ukomeze uboneke buri kumwe nawe uzagaragara rwose udafite Asante Yesu. abasha guhanura no kumenya Asante Yesu. bose. Ndagushimiye kuko Asante Yesu. bazagera imbere yawe Asante Yesu. bagatanga raporo zizikwiriye Asante kuko Yesu. Mana bagukore muri iyi si. Asante Yesu. Ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Barakoze cyane abakozi, reka tubasabe muhaguruke musubire hariya, ibindi turabivuga mwicaye. Barakoze cyane kandi abashumba barakoze. Reka bukeya kugira ngo tuze kwinjira mu ijambo ry'Imana, ariko tubanze tubabwire Gisubizo. Gisubizo uko yatangiye, hari abashobora kuyimenya, hari abashobora kuba baribagiwe. Gisubizo ministry yatangiye ari itsinda ry'abaririmbyi batoya cyane, bamwe bangana nk'aba, abandi bari munsi yaba cyangwa abandi bari hejuru yabo, ariko umukuru yari muri gatandatu ka segonderi. Itangira mu 2004 igihe intambaraga yaba hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ndavuga ibintu ndahisha ubu nsigaye mbivuga mu izina kineza. Faustin mbere nakaza ntinya kubivuga, ariko mbisigaye mbivuga mu izina. Igihe njewe nahunze nkava hano Kamanyura kaje mu Rwanda, nari umusirikare. Ico gihe 2004 dushitse Bukavu hahunze, Uvira hahunze, ibintu bikaba mu Gatumba. Abana cyangwa urubyiruko rubona ko rwatatanye mu Rwanda nta hantu bashobora gusengera, bagira gahinda ko gusengera i Bukavu. Bigira kuri École Congolaise, bishira hamwe bakaza bagenda basenga badafite ubushobozi. Bagiraga ibintu, umuntu yasangiraga igiceri n'undi igikombe kimwe kikamwa abantu batanu. Aba ni abagabo bari hano, aba ni abagabo bamaze kuba responsable ico gihe, bagenda barira kubera gahinda k'igihugu cyabo. Baregwa na Serpar, ico gihe yari yitwaga Serpa. Barabarera bukeye baravuga ati mukore kuba Gisubizo, muzitwe Gisubizo ministry. Nguko Gisubizo ministry yavutse ivukira mu gihugu cy'u Rwanda. Mu 2004 hari amateka akomeye, kugeza ubu nyine imyaka 21 irashize Gisubizo ibayeho. Ndavuga bukeya uko Gisubizo yubakitse. Gisubizo ifite inzego zubakitse, ifite board ni urwego
rureberera abanyamuryango bose n'abayobozi bose. Munsi ya board hakabaho representation igizwe na representant na vice representant n'ushinzwe program officer ushinzwe ibikorwa bindi itumanaho, ivugabutumwa, amasengesho n'ibindi. Hakajaho na secrétaire, hakajaho n'umubitsi. Munsi y'urwo rwego hakaba urundi rwego rwa coordination. Coordination igizwe naho gisubiziri mu bihugu ndaza kubivugamo. Munsi yaho hakabaho urwego rwa president cyangwa presidence ruba ruyoboye abanyamuryango bari hasi rukayobora n'abandi baririmbye. Nkuko president hariya mwabibonye kuriya nawe kera abaye kera arangana na Vincent hariya, ariko ni senior wawe niwe watangije gisubizo hariya. Hazaba senior. Ntuwumva papa? Ni senior uri. Ariko ni president kimwe nawe. Ejo uzanyobora. Ejo azanyobora. Gisubizo ntitugira ibyo ngibyo. Kineza aranyoboye, Kineza ndamuyoboye, tuba tugenda gutya n'umurimo w'Imana no kugira ngo tubashe kubakana. Hakaba n'abaririmbyi. Uko niko gisubizo bibakitse, izo nizo nzego za gisubizo. No kuvuga ngo raporo izigenda itangwa aho ngaho aho umuntu bimeze. Dufite ama coordination. Coordination y'u Rwanda ifite ama branche hafi 9. Niko? Hariho coordination ya Congo ireba n'u Burundi ariyo tuyoboye. No kuvuga ngo naho gisubizo zose zavuka nkundagira ngo Kineza ngeze nibaraka naho mzaze ugisubizira ibaraka. Gisubizo zabayo izaba ari coordination ya Congo. Hariho coordination ya Kenya, hariho coordination ya Uganda, hariho coordination ya USA muri Amerika, hariho coordination ya Canada, ya Australia na ya UK muri Europe. Aho ngaho gisubizo bariho barenga abantu 100. Cyane muri Amerika no dufite abantu benshi kimwana nuko bafite. No kuvuga ngo hamaze kubaho ama branche 12 na special abindi special tugira ama special gahari mu murimo w'Imana. Semena haleluya. Uko niko gisubizo yubakiste nikimeze kugeza ubu nyine turashima Imana. Ibyo byose ni ibikorwa twagezeho. Hakaba intego twihaye. Ntabwo twihaye intego yo kuvuga ngo tugende ngo tuje dukora business dukora nibindi. Hari ibintu bibiri tugenderaho. Hari mission na vision. Mission yacu yanditse ni naho dusoma muri teme mwabonye abo twababwiye ni muri Mariko 16, 15 ni 16. Havuga ngo ni mugende kandi iyo niba muri logo yacu mu kirangantego niba muri logo hari ni ukuvuga ngo ni mugende mu mahanga yose muhindura abantu banje kuba bigishwa banje apana kuba abakristo kuba bigishwa banje abizera muzababatiza. Ngiyo niyo mission ya gisubizo. Vision ya gisubizo ni ugukura abantu mu ngoyi z'ibyaha n'ubukene. Iryo shamye turarigira. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze kubakura mu byaha tubigisha kwikorera bakikorera bakihangira imirimo. Ibyo hari amatashira program officer irabifite. Hatugiramwo na santé. Ibyo byose birimo. Na education. Kandi dufite ibikorwa twaguze parcelle mu Minembwe y'ibihumbi 100. Ariko kumurumva ko tudafite ubutunzi. Ubutaka dufite bwa gisubizo twanze kubugura handi. Turavuga ngo tuzabugura iwacu. Mu byumve. Kurumva passe. Twaguze ubutaka bw'ibihumbi 100 by'amadolari. Hari kugira ngo tuzashe ibikorwa bya santé, education n'ibindi bikorwa mu Minembwe hari. No gusenga. Kandi ibyo byose dukurura muntu hari mu byaha tumubwira ngo wihangira imirimo tumwigisha. Tugira twigisha machine doda turihira abantu kandi nkaza mituwere mu Rwanda turere twinshi. Hari abo beshurwa za mituwere ibyo birazwe birakorwa. Ibyo ni ibikorwa dukora tuvuga ubutumwa mu ijambo ry'Imana tukabivuga no mu mafaranga no mu bikorwa byacu. Kuko hari aho nshobora kuvuga ijambo ry'Imana iringiri abantu tubabyumve ariko ibikorwa byanje bikabasha kugukura hari. Iyo niyo vision yacu tugira. Gisubizo ntabwo iziza guhangana n'amatorero. Ntabwo ihangana na za ministeri ahubwo baruzuzanya. Iyo umunyagisubizo agiye kubwiriza ahantu akavuna mu Kinyarwanda bavuga ngo ni ukuvuna kubwiriza umuntu utaramenya umwami n'umukiza wiwe. Njewe ntari pastor nzagenda nkamuzana ngamagara mushumba akaza akamubatiza yaramo kumubatiza nimba ari ruhande rw'itorero
kamwe ngo ngiyo umukristo ugenda ugumurere ino ntama kagenda nazakomeza kuba gisubizo azaba gisubizo kandi nahitamwe kuba umukristo twebwe ico dushaka n'ubugingo bw'uriya muntu warugiye kuzarimbuka. Iyo niyo mission yacu. Amen. Ngibyo gisubizo bakorabore nandi za ministeri barakorana kwamamaza ubutumwa, barakorana babatumiye bakaririmba n'abaririmbyi bafite indirimbo nishi bafite amayitubi bamamaje indirimbo. Nukuvuga ngo nico ngiki ngiye kuri aba bangaba abasore bacu kugira ngo tuze kugana ijambo ry'Imana. Amen, haleluya. Muhawe inshingano zo kwamamaza ubutumwa bwiza. Hano na ababyeyi banyu byenda bamwe bo basuzugura bakagira gute, ariko reka mbabwira ababyeyi bari hano, aba n'abana banyu mubarere kuko bagiye kwamamaza ubutumwa bwiza. Amen, haleluya. Mwebwe hari indirimbo mwatangiriyeho mwaririmbye gute? Zamurijwe nta mikrofone, zamurijwe muririmbe sisi, mureke kuyivuga muyiririmbe. Ashukuriwe Baba Mungu na kutuzirisha harufu yako mujua yeye bali kwa kazi zetu. Tumuruzi iyo myenda mwambaye yera, simvuze umukara, ariko muzererera abantu bose bakamanyura hano. Imirimo yanyu nibayibona bazahimbaza Imana yo mu ijuru. Amen, haleluya. Uko mwambaye amashati ameze neza kandi nuko mwakeye, ariko muzahora muca mu maso y'ababyeyi